In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote. Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. That's a quote directly from the president for all of you today. Kena, chilata atau blog teninya ila jung ta kichi to kisiye. Do yale chronology tak sot bono. Bo kidabo awe kabaka isre tadu lela bam hole ta isre tadu babate on ta taklo o ama. Tito le poketinya na po lo tilo chemono. Do anoko le Ukraine tak son a ochi no. Tnage yit I'm not sure you could tell whether Ukraine you go kwa whether le yita choko top ko na keme Israel ki ba te whether kibona no tili. No, today boy you could tell whether bakale technique whether tadu ki ho art pomono. The keyboard bomba you could tell whether tak lula a kewara kike I Torudo Russia nakine Satakutu to Kora Tagi Baka whether le irado Israel taduli da awete ni adepak mara Israel mono ko ne pak chilo da le keyboard bo tem new tem tamono do kike bo you could tell baka whether le nuclear fordo a mono nuclear fordo ne pamani ara whether taklu ara whether lo da pretend that Pemka awara Caroline Levick kutu wada tali wa ke Donald Trump hiwa pa turam ku gana mono ta pomu gane tedam nile te wada lang ke tale president Trump te wada atuni no awek pa wada ta chak to kinui la ka chomu ke te ko wada ke te po ko wada ba khale ta ke kha wada ira affordo to ni lo ba mu kle ta kha wada fordo nuclear facility otekete tole Iran ni awe petele atamital enyo di tole pa chomu ro patewa no ak pakonya di tole ne edo mahago khel khechi ni tamital enyo ba te weda chani akhoda ni ro aweda de ti ni letari di pako na do to ba hi weda chok tole ba ma chomu lo ti lo che khiti ne consequence lo ko pora ki me khaba phu with part ro khaweda me wili ni consequence ko pora ki le nuclear the with wa haro ji do aweda tadu mono tadu na ke ne kan na ji ahona no teka pa ha de Donald Trump de di to le awe mi weda ko ko da to do de ka ba negotiate no ko ne Donald Trump ne di to pate ne a chat ne edo ma weda le sono ko da ha na ki do awe sono ko ka ne lo cho ne weda pa ma je le pa tu lo da ni si ko ba ko no ko ke ba sa na ki ne ni nyai ne awe le Geneva no le wera Switzerland ni Germany Prague ko egli do Ira no we foreign minister te pa na we te ut ko te ko da tagi baka do nuclear talk ke mono America pa ba sa na ki do deal negotiation tabu je odine ke ba ke ro da America do Ira lo do sa ta ko to da te blow mi ko ma ta che le ko da te ke pa da Donald Trump ba u ko na we da di sana kene kene pakate weda che pole ta du ta ya kene ni nya I awa ira Israel khala ta ne mur ko de do mumu lo na te be che mwe ba do nin tha ya hu le lo kwa la no cha le ko weda we be shi ba ta shahid ple le ira khalo do ha go lo po drop le lo be ne ba do weda nu shi ta no me theo de te ba te le ba do nu shi ta awe I le ira kha weda akata ni le nu lo le kho to ani le kha weda Israel ni lo don the thing yalo na awera Israel ko ni entire humi ge do awe for a defense ako Israel cash gana mi ge na te awe I supreme leader le Iran te kro o mu le ko klaba ka mathiwe do ka mathiwe that a family do do lo me da ka chat ga no o so do ma te kro o mu le ba no ba lo ba le kha wa le ta cha hi when Iran te we da che le no alu le Israel lo da ba lo no ba le tira wada ne su ni ti a lo kle bu da ta sahi lo tar khata sahi ba tar oro ta pata le ta khata sahi ba pasa na gine ta kha wada le ne tu ata lo ta ba mu ta le Israel a uni e pu ora ma no ako na awe ta kha pasa na gile accidentally do le lo tai ba wada le ta sahi a khu da ni do de mi ta ma ba no ba lo ba le te bu ni awe ne le ira ho de te wada che che ni no te wada Israel to blo nya du men supreme leader ga ne de kro o mu la ba do yiti nya Israel ra yiti nya ke na o ta lo pele
no di ta le ma ha ke ni pe na hu da le me a le chi le Russia lo ba lo na ke atai de me chi le Russia ba o we da phe a o we da phe a ta so te we da le a pon san a o we da le Iraq ko bu di lo na o da phe we ko lo ba sa ne a o le ta pho ko ba o le a we ta pho le ho ku pho la no ba mo ko le Iran ne we ti like to build something like under the ground where they da they would am the little no ha mata le ta phala ni mu ma mo no mo le da du da sin ya we ti me ba da mi mi de ba me kha da we ti le chi we da le ta lo le safe la we ti te no kha we da mo no we le pa ku tu we da a supreme leader ayat lo ga ne pe ni awara Israel ji sin ya o phele o le we mta le o ta pu phele chu le a khu da no ji plek ta na ri ba sa ne de blo nya de ni lo no ni kru si we da ni lo da pu kwa sa me kem chi kem ha pu na ba we da le supreme leader si ke si ya no bam no ko le supreme leader ga me ti lo de ni awen ta chot le pya lo le awara Iraq ko ta chot le me o ro da pya le Iraq ko ne ka ba do da da tru ba do da awara Russia ni lo no bam ko pe me ti lo ro ki le Syria ta chot le ni Syria ko ko pe do le nya Bashar al-Assad e ti lu ti ga na ki ni wa da cho to ni tru yo Russia yo o ta ko le yo le pwe le hu ge le ma ka ta su ta we le ma ka ta mu ta bo num ta so pra no ho ne do du le ke a thot to ke ga di do le nya ba hu za ni no a we Turkey le hi we da Turkey no a le hi we da ta su ta mo no control we da Syria a pho ko do Russia ni hu de ni ba no Russia ne ke te de ma le ni ba ta khwe ta ya do di do le nya ba a pho ko ne do Russia ne ba yo da che do Russia ne te we da li ta khai di do che ji ke te ke ku mo no ke ni ji ke te we da le ta du da ya a ki ya ko do pe pe ne ke ti we da le ta khu do we ta cha hi mo no do pe pe ni Israel te we da di le no ta cha hi le de ni ta ye hu ba o ko li ta cha hi le ba da kha o de ni nyai ni Israel te we da le ti ne we da le ta kha le cluster bomb cha le cluster bomb ni mi we da ta a ke we da weapons ke we da ta su ta we kha le ta draw mo no ne le su le a we da ta du lo ta de to le khu bu ji te ba no te mi we da te khu bu ba ta du plot da le pa hi su ba da le cluster bomb ni ba mo ni a ho le ne In light of that news, I have a message directly from ba mo ni a ho le ne ta le cluster bomb ni a we ne de khat pa kha we de ti blo de a we mi po pri la ne he plot we da do du mi ya mo le ka pra ta de lo te we da le ta lo de li je ne mo no a spread da ta lo to ku sa da je ne myo ne do ba pa plan a ka po de blo kho ba plan a ka de po de blo kho ba si da le do a me po de blo kho a de wi lo a me de po de blo kho ba ta ne ka ha o no te we da le le ho ko lo a le mnu kla ho ko la tak chu tak te ne ke ra wa da ta ba yo le kum le ho ti ko po le lo ki ti pa a go le ta du mi wi me ge no le yo ba le kha ba lo ki me o po ra lo ki me ge a wa ne ta tro o no ta le cast bo ne ta te tro na ki ne kwa le Ukraine Russia ne ta tro na ge o ti su da la pu ku di lo sa le nya kha ne mo no te mi le nya ba do da la pu ku ti ni ki ni ne su wa da okay but na ho le su ba okay but sa na ho wa da le Israel ne no Iraq kha ne sa ro su wa da le cast bo ne lo do le kha ba wa da ta sa hi le we a wa da be shi ba de na ki ne te wa da ti ni wa da le cast bo o wa da pe ni si ko ne lo do awe tale caster bone adone me khada wada le ta deploy mu la ke Israel era khala ta adu atmi ta deploy wa mu ko te pate kha we pu chi chui la no kha we pu la ta de upload ba we te open ne copy ne to war ne de khala ta pin lo do ar ke ne khala ta le khudo we do Israel ne we ko pu do ta lo tu ta lo ta do pate na le ba tu we la ta cha hi ya mu no ma ta ti phan mo no do mi na ke le ta deploy li ki na ke de mu ko te caster bo me lo te do mi de po ro ba ne lo ki pu ni ta du wi no pa kamle bo heke ma chi heke thu heke kwara heke mamra ka kana kini kera wala ta ba yusu kono no basat na kini keke ne Iran sa tho su wala ata su ta wala o do ne amyo ara wala li no te wala che ne fata no wala misa fata mi o du myo de do la misa aklat myo ne ko wala le awe aposa lo ga no ta de orisni ta le orisni ne awe di do le Russia cup တီထောက်ဝဒလာတဲ့ test ကဝဒခါဝဒ Ukraine ဖဲအပူပချလာသတိနော်ဒီယာတော့တတ်ခိုင်နေတော့အသခေါ်တလို့ချောဝဒတဲ့ nuclear ပါစနကဲတကဲ nuclear ပါလော်တဲတီခေါ်နေမအူအော်ရာဒေါ်ဒူဒေါ်ထမနော်မအူအော်ရာဒေါ်ဒူထလာအခုတတဲ့နေတော့အဝဲပကတဲ့ချလေခေခေနေ Iran နဲ့စတော့သူဝဒတက်စတဝလဲမျိုးမျိုးဒီတော့တဲ့နေတာတက်ဒူရမေချေချနေဘာရှေဘတ်တော်တဲ့ test ကဝဒတက်စတဝလဲတီတော့ဝဒတဲ့ခါပါဝဒခါပါဝဒ Israel ခေတဲ့ဒီတော့တဲ့မနော်အတလော်တဲအိုဂျီတော့ Israel ခါဖို့ဖာအိုဂျီ
do pada chomo wada le irane awe ke wada do amlo ti mata ti le akati wela ka khalo tenya le isri ko de ne ba mo basa le kwate la wede khala da le to no akla de lotte weda ni lo no de le awe isri advance ki tru to na kini ko weda de ni ko phle de ba ni lo no awe I le tat du chuma le do ka sele di ta de mu ko te na ke ne top 5 mo no le pate weda Geneva le akeweda Switzerland awe ko ne na tedi du te ta lo ki kha du kha lo do isri ne play weda le ka kha weda Fordo nuclear facility de kind of play weda le lu lo ka ba ma cha le ma mo le Israel le order ta pa ta le mi kha la ha ho lo project khai le de le ba project khai le de ni le ba no de mi kha ba mi ba de mi kha de che de mu ba e do kha weda le awe le de le ba mu khu le awe America ma te wedi no awe da White House mu ko ta po mu ne ke ne no ko te da pha tho ba ba he du na da che pu lo mo no ate khu sit ko weda le Fordo facility de don he ta so ba no ta so ba ni de weda ayata lo mi hilo weda taklu no supreme leader ke weda supreme leader mi hilo taklu weda le te to ni li no de ji ne aplet chi ba ni ti we ni ke ro blo ho ro me te la we sa mi de ga mi kha ma I lo pli do ma mo ko te na ho da mi sa ti weda ni le chu me nya ta so ba lo no de mi chu me nya ta so ba da bam nu ko le Donald Trump ba ko da kinui le no ya lo ti mo no kwe lo klo me kwe ni wi ya mi du mi ke ram da du chu ba ne ke ro ko te du se blo ne du de du che ba ka kha de chu mo che na ba chu mo da pha tho de so te mo no ko le da kwa chu we da de ta mu na ne o di le ke ne pa te ni ke da la ko le euro ne o di do we da ira ba che na thwe ki se tho che le ba mo so te mi kha we da kwa te ne consequence ko ra do du nya no do ta la lo pi do te ne nuclear to we me ha ra ya kedi blo kedi mu tho kedi mu wa ol ta pa la de ne ba no ta cho to yi le ni le la ma ne nuclear so ho no mo no di le mu ko le kla ne no ko li cho phe le ke le be ne no le le ta ak la ke ra mu ko ti lo mu ko chu lo lot te a wa ne te me da nature mu ko ti le ba na o te me ta ke ba mu ko te lo pi do ma do awe de ke kwa ke ta do ta te la pu ku nuclear disaster nuclear po tho nuclear awe da tsunami le pu ko mi na tu ke ne pu ko ne blo pa wa da nuclear ti la ne ha lu we lor ba ke ba lu lo po le bo de ke no wa da lu lo ho ko lo wa da pa ne wa de bo de pa we che ne a da gi ya de bo bo pha do ji le pa la wa da da gi pha do la no de la tho ako ta da ne pe mit le nuclear ne at mu wa da at ri ba ne wi pe ne lo to ako da ne consequence ko ra myo di le ha di ne awe pe you could te so page no away ne no the reporter point of the levy monata pomu gai te wala jai no Trump te ro wala thought bloody no it will happen in 2 weeks no chumenya kinwi ne ja Donald Trump ka mata chete ra ka kha ta kha no ho da ke di ta te no ko wala le ke pa te ta pomu te o that pu mo no le nuclear talk negotiation ne ho da te wala pe na all the time and then it doesn't happen no ho ne do pa aga ne pa su pa sa wala le Trump attack to Amita ka mara te milala ne 24 hours no in 2 weeks 60 days no te kera no mi ba di to la wada Ukraine Russia na kini kana ba mata ka support ati kwa wada levi ga mo no ne te do atar dolin president ro ga ne kinwi da le kinwi wo no kini ta chor le ro ta ke ro thi ta muli mo kan ma mi ba ta menu ma da ma sa ba ba do pe ne wada levi ti sisa wada pa mata ka so ti kwa ra ba te wada di le no kwa hi do di ta ba te mo no kwa di ta do le Ukraine Russia do lo ta ne no 2 weeks no don't 2 weeks be pay 2 weeks be lo pai pai yoli ya pe ne wa te si se wa da pa ma ta so ta ti kwa ba te wa ji le no ba le makina wa ta ma ki lo taw do le joba de ne lo no pe pe ne cho to ne ru da joba de po ra ko mi da joba de ta ka ma lo so to pe ne mi wa da le president re ta du ke ro ta ba ne lo ta ka de ba na u du lo no na pa ka na o le mi ta le ko de le ti ko le kle ni plo ke I awada plo awada I sere de ira du mo la du lo mo ta ne pa la da tro da pa ta sa wona ta ke wada peacemaker ya peacemaker peace de ke ro je ba do awada ta du ke ra ko du je de du je ba ko ma je de ma je ba awada ne ta na ke do awada live is te wada le live ga mo no te wada le ta ke le ne mi wada jo ba de ta ka ma lo no ko ne so to pe ne tu lo te le ba ba mo ko le awe ba ka le Russia ju create ta du ne awate very complicated no awe ko kedo ma chu de te ba ta clear ko mo no de nyo the ne nya ba no ho de ta ne do lo da le jo ba de
do poko kwado no awe kiki hodu ta dule irado aweda irado isre kenege ko nyale don to pora mi bana go le juba de pora ya juba de bagalo le we ni no awe bana ke chalo de te seba mono do pat te je bo pat te su go pat padi ba ma ba ba le ta klo le ta du ta ye le tit bi ko be di lo ta ne a heda we le a cha reason da we awete a cha pyat na a khot a sa tho da we lo la we te cha history we te cha geography da we di da Russia Ukraine mi no do di do ke ira do isri di lo ta ne we te a cha history da we a cha a thiru ko te da we nu ma ta lo mo no mi chomo we at ba kha le ko ko ji ba pasa na gi don to we I like to blame people mo na we pa di pa ma wa nyo do we di lo la cha lo de kwa de lo to lo cho ji ba do pa de bli o sik ko ba mi ba la we o pa lo ma ke bli ma nyo lo ta ki do pe a we le la sa ma ji kwa ke don to a ko ko ki de a di ve ko kwa la pa thra pa de ne a lo ko du ko lo kha da cha lo do la we a living ga ne ke to na tha ko chu ni kwa so wa me te blo la ne to blo ko ji ke na lo ka de mi pa ba ji ta ki do te we da di mo ko ne pa ba ko kwa da 2 weeks ta 2 weeks kan ne a blo blo la de ke ta ke ne fe we da trust mo na pa ta po na ona alba no do mi chu ko chu la che mo de mi ji no we 2 weeks we lucky de na ko le ta no mi le ba blo blo la pa ta na o la alba mo no e te we da che ne no ke ye te we da community di ho de pa ta no de na we te mu ba no ke na mu de ma ba we te mi ta to lo do pe pe I je ke dine we da for do hai to blood on pe ke te we da nuclear for do agir khai che pu do bam ne ko le no di ta pe te ni no America tuti dwati joti ki we da le akle kha we da for do ni no te mi ta le nyo ba do awe a o nya ke che de blue plan no mu ko no pa so wa o da ke che de blue plan ba de ne ke ti we da le to le pa ho ti kha we da ti phai ni pa ho le to ni ki tro nya do to ti phai ni pa cho lo kha we da de defense no ta ke so te we da che ni no le an ne wa ne pa cho lo kha de defense ti da ro pa mi sa he kha na ki ne awe pa ke te che le a defense mo no ke ma ra do ke kha we da lo cho lo we da wa do to kha ya di ne ma sa to mi ba awe ta lo ke che lo ti phai ni awe da ke che po sa de to ma sa de to le ye mo no ko ne ke kha ko da o da pra se ne kha pe de to pe to kha pe to to lo a yo ni tu na le kho chi kwi chi no ta so ba kha te le te ya te chi nya no na bam ko le ta le ta so le te we da di lo na ke a lo ti lo chi a di ni de mi le pa ka ti nya no ga ba I ra mi te we ba mo no ko ne ba ti te we da le kho chi ne ba ti ta ne ta so le ta ka tho le kho chi a yo mo no tho le kho chi di a ko da ne ke le ma wa da le America ko da burger buster a ba da GBU a ye chi lui de kana ke ni de plek ki plek de ni ba no ke che plek po da ta pu wa chu po po le ne e do ma wa da di te le project khai ni le de ni le ba ha ho ke le ke chi o za ke no de ni a wa da ne tu wa da burger buster na ke ni de plek de ni ba de top de ke ba tu wa da le a wa da ke bo you B2 no ke bo you still B2 stay ha ni te lo ne ba te lo po sa che le no te lo plek ki plek de ni ba mu ko ti a ko da ni do te wa da che I kwa ta ta ha je mo no ke ko ya ko ba tu da ko bo you B2 no B2 still khai bomber lo no ko ba to wa da burger buster la ke wa da GBU ye chi nu o la chi le la pe ke no GBU ye chi nu ne no ba wa da a me la kilo ne te ko tho te ka la da ho tho kilo pha kho ya a pha ko da ta le burger buster ne ma ra po sa che le ne di ta te ne lo ta nyo ni to no ne te lo ne te me la po ro blo ko ba awe ke bo wa da ke bo le ke bo le bo wa da concrete na bi la mi ha ko la no me tu wa da le thai ge ma do ke po ro no te me le mi sa le me po yo ne te lo pe ne lo te lo mi awe ne te me ba awe ke bo da me tu wa da le thai ge lo ma do awe ke po ro do ko ne te wa da le di to le awe da ko wa da nuclear facility for do to no America ထဲတာ America မှာဝဒစီလောထဲတာ Burger Buster GBU ရရှိနွေခိုင်လောမှာဝဒစီလောတာကူတာကနေမှာတိပါလဲနမီအဲ့တော့မှာဟာကိုတီလာကိုပူမနော်နော်ထဲတာအီမနေလဲလောနေဝဒထဲခူချီမီလောခူချီမီတပေါ်နော်ခူချီမီဒီတော့တဲ့နေအီရန်နဲ့တင်ညာဝဒလီတခီလောအတီတော့တမီနဲ့တင်ညာဝဒဒူဒါနော်တဆူတဝဲမလို့လေရီတူဖလဲနေအဝဲမှာပို့နေဒီဝဒပမေပို့ချက်ပို့နော်ထရိုင်မေပို့ကလောတဲ့တူဝဒခူချီမီနော်အတမေခူချီမီခူချီမီနဲ့အတနော်အိုလူတဖလာဒီနော်အတန်အခုသူရီအခုတတနေတော့တမိထလအညောဒီတော့လေဝဲတာပချုံမဝဲတာလေတလောဘူဘဘာကေရဥရကေရမီအတခိုင်လောချောတာလေဖော်ဒို nuclear facility လောချောဝဲတာ nuclear အကလာလောလေအကမနော်တော့
တော်တဖက်နဲ့မေခုချီတူလဝဒါလခေါ်ချီပါအခုနဲ့ stay ခီချီမေနေဖတ်ထော်ဒီမဲတော့မာဝဒါတူလဟာကဝဒါတူလခေါ်ချီမေခုချီမေတကရနေနော်စီတနေအဝဒါ GPU ရက်ချီနွေးနေလော်တေတဖက်နေအဝဒါဘောဘ stay ခိုင်မနော်အဝဲB2 ခိုင်လော်တေလော်တဖက်လေးနေကပတ်တေလော်ထွဲခီနေခမရတေလော်တီယောမနော်ခမရတေလော်ဖလေနေလက်တချူလော်လော်ကပတ်မိုင်းမနော်ခုနေကလောဘာဒါကဘောယူလဲချိချာရလာနေအိုဒီတော်လည်းပတဲလာမဟာနေသူရကဘောယူသူဘောယူတော်ရရနေလေတရနေအဝတ်တပထိုက်ကေနာချိုကဲတော့ပါမနော်ဒီမိသားမဝဒလေအဝဒ very ဘာဝဒထိုက်ကေနေလေ the point ဘာဝဒ block နေကဘာသူဝဒလေ still တော့တော်လို့နေကဘာမိရတချူလောလောတတိလောလောနေတော်လို့ပဲနေ keep it stable လို့ရပြခမရအဝတ်ဖက်လို့တခုချီအပလမီလို့ထွဲခီလို့နေဝဲကလေကြော်လို့မရကလေကြော်လို့ဝဲခမရနေကတူရလာအမေခေါ်ချီကအမေရနေကဘာသူရ GPU ให้တဲ့ဘယ်ဖက်လာတော်လို့ထွဲခီမနော်တော့တေဝရကျနေအခုစတနေတော့ထဲတက်အမေရိကမှာဝဲရစီနေလို့နော်တော့ထဲဒီမှာတနေ့နေပါနော်ပဲနေအမေရိကပါဝဲချလေဂျန်ဒရိုတီဖက်နေတဲ့ကိုအတလရီလေခမမေအဲ့တော့မာသပတ်တဲ့နေနော်ကပတ်သူနော်ချလို့နျူကလ িয়ার တွေမနော်နျူကလ িয়ার နဲ့တမင်နျူကလ িয়ার လပကောဝဲအထမီဘိုခါလာတီပိုတော့လာပါစီလာကွဲ့မိခလာမှာဒီတော့လေပုံစံချင်းမနော် technical weapons တွေခေါ်တဲ့ခါဖေးတွေပို့ဖေးတွေပါဖေးတွေလောက်ချင်မနော်ဘယ်တဲ့မှာလေ nuclear လာအချီတွေလေဘယ်နဲ့တော်လမေပိုလီနေပတ်တော်လထွက်ပြခီတဲ့ nuclear technical weapons အခီမှာအဝနကဟာဝဒလောနော်ဘယ်နဲ့ကနဲ့ထဲလောက်ပြလို့ဖလို့လဲအမေရိကတဲဝဒလေတက်ကလေခါဝဒ for do အဂိချေတော့တဲဝဒပုံစံဖေးတွေ Russia နာဟို sorry တရူနာဟိုဘလာဒီနေဥတသေးလေပါနော်ခတိခါရီဘာသာတဲဟူတဲခေါ်တာချိပါကွတ်တော့ရင်းနေခေပဒနာဟူပတဲနတ်တိပါနေအိုဒီခင်ကျော်ကလည်းခင်ကျော်နေမူလေတလောက်ခီလို့ခေတော့အဝဲလက်တကချင်ဟိုလေအဝဲတူတော့ရုရှားနေနော်အိုတီလေပါစာရဆေလတာဖိုမဟာကူတေရတီတာတရီဘယ်တီလာတာတက်ဆော့ခီကိုဘောဘတဲဝရလေဘခါတာဂိခါမနော်တော့အဝဲလေ GPU မာရာပုံစာစလိုက်တဲ့ထက် GPU လေပါကဘာစုတွေစကောဒါနျူကလ িয়ার technical weapons nuclear အချီတခါနေလို့အဝဲတမှုကောတိချုံမချလေဒီတိရမှာပါနော်တေဝဒ DE တော့ခေရတလူမာစီတလူကုတိဝဒ supreme leaderly တော့မေကုကနေချီလေအဲ့နေဘကဘာအဝဒ stay tuned နော်အဝဲဘကဘာကနထွေဝဒအခီတင်လို့တော့ခေလက်တဒူလေတဒူလေIran Israel ဒူလို့တာခေနေတော့တလဘူးလို့ချီရဖလာle paralyse ko ne lo no bam lu ko le tak so te wera che I awe keke ne Israel du ta do Iran no te wera le Israel ko pala Iran te phla ba to so ne Israel ne tu wera chi le US dollar ne le wera te che ne ko kwe ki ya ba ne lo to sa ra du lo ta ne si te to le to ki shi ne pwe to lo kho to ni lo le khwi to li ko ne le ko kwe du ki ya li no oro mi ki kwa ba le Israel di de odo oche da America de ma che sana ke do me ma je mid do no ko da di to Ukraine Russia do lo sa so ni no le lu ni ni awane di nyo do ba no Hamas de do wi ba Hamas na ko mu ni lo ka sa po mu ko se de chomo obui ba no kha ko mu ni lo le ni do mata ma ba mu ko le awe le khok le ni kho ba ne ba su da su le khok le no awara me khawada de Iran de ba su da klo phado ba su dro ba su da ko bo yu ko de klo ba ale su gli no su gli mamuda su ti mamuda su khok le ma muda pe Israel busy de pa la da ko da tini kwet khi ya to ara da ni chomo awe Israel ne du ba ke te je le ti bu ko po to ko bu ba ko bu lo ko ne da te ti lo ko bu ne he ko ne ko tro ko tra lo no ta ba do ba ti ta ti da pa ke ara se ko bo no นะครับเราไปเป็นอย่างเตวดาเจ็บบ่แค่มาก็ไปเตวดาเลย let's say มั้งเนาะ let's say เอาไว้อเมริกามีแต่ดอกปักหัวได้สัพพะแต่ว่าอเมริกามีแต่ดอกมาว่าได้จิตว่าว่าเตบ้านนี่เนาะเอาไว้ได้ปกติจะเลยสมมุติก็สิแค่ๆเนี่ยพลาดเลยรัสเซียดอทตรงนี้เนี่ยสัตว์ท่อจะเลยไปได้สาระเชิญชวนว่าอเมริกาเลยสัตว์ท่อมาปลีว่าอเมริกาเลยดอกตรงนี้จะเตบ้านเลยรัสเซียเนี่ยอเมริกาออกกล้าก็บุพเพเลยบล็อกเลยโดนจุดหูคีบล็อกแล้วเนาะthat ka ma that ka khala but Russia data da la ke do to 2 weeks me ko ko na da li 2 weeks ako da 2 weeks ka ba se 2 weeks ka ba se 2 weeks to ba ne aw da ta tet ko formula of te ne do of te ma ha ke Israel ne na America ma me te ba pa te ne na me America ke hello a b2 no
brother B2 ko boy han mo no state khane min me America ke he cho ke he lo mi po GBU ye chi nu a kilo ta la kho thu han ya pasar na ki te nyo ba na mur ko de pa mo ta kha de wa Israel ta ro ma no Israel ne America he lo mi po na a ga te ne apo ye thu lo apo ye thu po ye thu ba kilo ye thu ani mane pha kholi pha do li la wa chi lo da le ale khara de awe ye Hamas mo no khara le Gaza bu ne do keke de Hezbollah na ke le Lebanon ne ko tha ke tha li ke ne do ki de ta khweta ya lo no kha se ko Israel lo ta so he ba da che li no ho ne de dis of ten no ke ko de Israel ne a de da ka po de ba ra mi tha khai ne bu wa da li ne lo do le awe Israel de ke hilo me ke hi America ke hilo te mi po de ko bo euro to se no do ke hilo ne ke le to wa da le ko bo to su de ne ke de a ko lo ma ra ne ba no do awe da America ke hilo B2 state de hilo te ba pa le ne ko pa ka le su ka le ko no ba da ko bo you B2 state de lo mi po khan ne ne ko ba ta ba tsu le ni la la ya o te ki de lo ba ke ma te ba ako ra ka ra pa te ma le mi ta la akor kha se ko do te ke ta sa nyo di se ko ba no do di le de ta le Israel ma wa da se ni mi da mi le no Israel de wa da le ke tu wa da ko bo you la o da mi po la o ne so no ke te la wa bu ba na ka ko te le ke ni te le no at least at lucky ke te ni no ma ha go wa da ke le ke chi tu le a mi khu chi mi de ya le ho ke che pa la mi de ni ba sa ta na ki ni no at least me le te la wa da mi po te la wi te la ki da mi po to le wa da la ko bo you te chi ya bo you chi khu chi ye de le kom yo ka ha go wa da pe ta po ku a de ko tra ki to le pe ka ni wa da ne no kom yo ke mi na ta ka le a ma ti ta ro wa da awada ira a nuclear project ne le akasis weda le tsa so sidan da atami ke kero le kinu ne ne me maria ba te attack ji do da ani no ke ni ha ke sa hu ro che pho no ne me khole kero le kinu ba di Israel tabita bol atibu ko pho wa du metale alo pido ma ako ne asinya we comme ne da ma ha ko block ko ne ba khale America ma khu mi te ba pa khu pa ko mi te ba do le ne pa UT o pe ne no awada Russia ma pli pe ne tru ma pli pe ne amnu amata de kwalata a pa ko ne no mele Israel ta ma ru ma wada pa ko ne no ka ma wada charter ne le ka ma ko do ka ma ti ta ro wada ko mi project ne ke delay da no kinu de ke ro ba de la de ke ro ba no ke te wada le ani kini han do ta te ni kini top ho ne de le de ke ro ba pa ni pa mu ne no Israel ko hu wada solution clear de ba de le delay ne ma ta ba de ti hu ba le Iran ne o wada nuclear de ni ba do Euro me ke no awara America me Israel me ke Iran ne o da nuclear de ni ba ba sa do to ru do Russia de da Iran ne ako o do nuclear to ba ne ar ba kha ba no ka ba awati ak cha ta chet de lo ak cha ta khweta ya de lo awne tu na tu chu mo je le si nya ba mo no awne le pe ban lo ta le ta so de bo yi ba kha wa da do ta du ta ya akia go da nu mo ta mo no ke ko de bo ke ti la da le ba kha wa da le nuclear or pladi po ko da le buche no awe Russia had to blow whether Israel me gi awera America me gi pagten mala Israel to mui gala la mono me chumo whether like attack whether Iraq ma ha whether Iraq to pa to petile supreme leader ga me gi dollar po whether nuclear power plant le po whether bushar to me gi ne kar khana ke whether Russia ra mono Russia te ram ni le bagi la le ke to mono ta ta lo pe me te ke o the nuclear gi lo pam ko le problem sa ra ta le Israel is Iraq ta du ne me whether a cotie a ria bota ko ne nuclear ne lo woni be tilo na bo no mo ko no ta bila dog na wada ta sa bo ko de da ta bila comment ta bila subscribe no be tilo ta